perlok hakine ki khenjat tiyo bladem kedon kecing khun ke bajur bahah kasan hima sima jong kari India halor ka vote chungi Rahul Gandhi uang baka election arjar pesau ki vote ki dei ki bathong uang balaja khambun ha Karnataka ban Maharashtra ha ka than Mahadevpura jong ka Karnataka ukam bala perung pelat silap teli ki vote thong uang baya kanel ale da ka pen kala kerteng penden kam da ki address thong alat ye ki ketok ne ki bribun thebot haman na ki jakam penden kam ki dor ki babakla ha ki ID thebot bet penden kam bakla ki form thebon Maharashtra uang ba palat siklur mut kinong thebot ki bapla ki lapau haswa ka election Rahul rakhot ya kane ka jing pinsya kum ka atom bom bat ukeno ya ka tunat election bat ka BJP ula pelong wat ya ka jing yalang ka bahe habang galeru ka be ki khot ka vote adhikar rally da ka baong ya ki breu ada latu ya ka vote jang phi latu ya ka sensyar pedbang ka tunat election kal kentat lut ya baro ki ong ba ya ka jing keno ki long ki bom dan rem bat ki bom dan hong ki ong ru bala khot ya Rahul ha khar atrik wi yong ban pen iya ka saki Henry Syam lawan ki we pat kinong yalam ki yele persya don ki bakirshan ya Rahul kum udike Shiwan Kumar badon ru ki bang ba umdan sabot kum kinong yalam ka BJP usyarat pawar ulakam bawat laterwai uban penjob bunset dak bependan kam baklai commission Henry ukentat ya kata lada Rahul udai hok kamut baka election jungi kam syam nak long ka bahang lada ubakla kamut baki breu ki duk jing syanya ya ka sistem claim down akumno ka vote jungi kalong ka bedan bortam ka bangidon bat banyada ya ka de belong ki bakongsan ban ya kunu jungi le ये देखिए इसमें कुछ बोलने की जरूरत है पूरा लिखा हुआ है ऑथेंटिक है इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग